Tu so dia benar pasaban yon pada nabi sinamok di urut tahun. Las marang wawancara sudah putih mah. Waktu itu laksana. Disuruh kami berguru, roh mata betul kamu tulang yang enak kami. Mata-mata mando, kok berjauhi, nah kok dibilang-bilang nah. Siap dia berbeda mengalah guru, kok diburu tulang nah. Di sana ini, kami sisa anak kami sisa guru kita raja aduli dapat dikio. Bagaimana sisa guru kita raja nami, nunggu betul kami sinamok di guru tayo susah dia. Selalu pasal baik mah, soal sinamok di guru tayo itu kamu tulang yang nami. Asal sebaru soal dari situ orang nami sendiri masih lupa. Tunggu soal dia benar pasaban yon pada nabi sinamok di urut tahun. Las marang wawancara sudah putih mah. Waktu itu laksana. Gabi mga akop na horas di sude kapag pinamuna ini martabita balas di rohanami nung gabi dito di jalo hamu sinamok di burutay jala nung ngarohamu madapat kami nagabi apara sidulimu hami masih kangan hamu masih gian jala hamu mapangitu hami ma painudun molo di julu nami burutu orang main gimana di dokonna nagabi sisada anak sisada buru soal hatani akan pertuturon marah para siduli mahita adik pe asing biak kabar kata gabi ma aku na horas di naupila sa muna kami di dokon portak bulani tanggule hamudo nagabi maulay hamudo nagabi dapong sinamot laos dohot kami apara siduli muna dohot maulay ada manito kata tung sunipe tung sosadia pe na pinasa muna matunggok las erohanami atong di saduhuk nai ba tujulonon molo dong dia ka napatukahon ulaw kita hamu napatukahon ulaw apara siduli nami marga nababel mangihu mahami di pudi muna molo hami nalapatukahon ulaw marga situ morang laos hamu mangihut di pudi nami ido ni dokon na sisada anak sisada buru dia ka namara para siduli atong nikop ima para rumah tanggaon ni bere nami dohot buru nami sahak may tutu nunga rokat na saut anggota yang nami saya saut may tutu rokat na gabi gudang do namar rokat saut alay dampiga namar rokat gabi tangiang siya kami hula-hula muna markas itu orang rokat na saut may dohot rokat na gabi tujulano asa pasaton nami matu memburu nami do naburu nami asa adol hadukan na tugu-tugu ni lobo adol tide may atong tugu-tugu ni horbo nang sarumatu ama memburu nami do naburu nami nampai uti pahoppo sahak may tu namar nini sahak nang tu namar nono suwang ni manang di bere nami dohok di buru nami asa tu bolak lain na tu busikorong di dodok ni puluh batua turban anak mau bere dohok tu boru teh asa dohok tu buat boru asa do ngamuna may sahak tu na saur batua suwang ni manang dia para siluni nami dia mo saduk nak nomor dogat tubo asa balintangin na pagabi tu muda ko sa doa ari muna magabi raja ni para siduli sada bidah kami hamu nama si Paulo doa saat masolo saat tu botian yang mani pasang tamu senam di burutay goglas rohani kami saat tidak sahur na tu panggabian saat nang tu parhorasa